Bonsukma Hatarata or City or Old City, Titan Coffee Baggy, take care of Hano, extract sound, static like it, and Jotro, some concentration kind of the line. Amen. 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 Tiada. Yes. Tiada. Yes. Are you ready? Yes. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Jeffro, Bororo, Atamnai, Kai Doro, Guri, Afro, Belaikino, Bororo people of Klayu. Either he. Yes or no? Yes. Kai Doro Guri Tamu? People of Klayu. Tangai people of Klayu get Logi, Chubanai Shakrini Babi. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. They Shiu Mano Tongo Pano, Bebano limited Maxi. Haya, and Shiu Busudora, Sisa. Ani Tongo, Busudora, Sisa. And Saimano, Isha. Manchini Bebano limited. Abosuno Bebab Zorotam Clemania. Faksan River Mania, Tong Toribo Mania. Take a blanket, no, Yapri share with Mania. Hallelujah. Praise the Lord. Nighty Peter Nico, Tinihan High Shanani Klayo, Bojishoda, Sawa Shominaza, Sabri Sagri. Hallelujah. Fiaba Jishuni Logi Simisani Tomba, as they are so Gavama Kok, Perenzapani Sazapani, Abo Ozagawa. Great. Hallelujah. Praise the Lord. Amoni paling nubo bunislai sekan Jishuro reject kaine sabo ke Peter. Bunislai sekan Jishuro reject kaine haksal enginai abu sabo of Peter menzakan. Reason kaisano. Tamo bisingo kaine nikop enough great te atsumanai Holy Spirit bini thaniwo Samung Klai Payako. Hallelujah. Praise the Lord. Zengotong Saimano, Jishuni, Bemang Sagri Rokno, except corruption of Tari, Jishuno reject Klai Lang Baika. Ida ini. Hey, the mana? Piaba, Zefro, Pentecost is Halo, Pola, Shok Baika. Oze, Zoto Sagri Tomero, they Tamai Akai to the Pogo Kuplo, Nui Tomero, 120 Lisa Azoro, Exo Bizona. First, Adino, Tamo, Pola Baike, Kuplo Baika. Amen. Hallelujah. Hake, Adi Nisimino, Soy Kai to Nikogo, Pola Baike, Duzade, Borobro, Yapri, Shanani, Sego. Hallelujah. Sadi Yapri, Shanani, Sego. Hallelujah. Abang Israel sekarang ketemu itu lainnya, bishap piring itu lainnya. Piaba al salisimi, al Pentecost di salisimi, al kalau lukai zaman di salisimi, boroni pan judangka, boroni tamai attitude judangka, boroni katungma judangka, boroni asama judangki yang baiknya. Amen. Hallelujah. Abang kan Acts Samung chapter 3, Samung chapter 3 verse ke 1 dismission orike nogo. Sentam nogo zagawo sarik ni tingka sokoyo mungkino prayer ni bagai nok haron tanggo sabo Peterson sagrino. Piaba adino korong dekian logi tongo sabo Peter by John. Hallelujah. So azarawo Nok Pani gate a gate di bung mobilan tamai unique beautiful gate ni so. Itu mana? Kasa light home gate. A gate terus kamu yang mania. Okay. Tamun za because hani kamu. Even sabo bono tulir pai ke bini dog ni bono aro tulir pai. Posa apa bono lu kamu posa itu mana? Mai go sajung kuri sai mania. Sajung ongkori manja, himi manja. So posa ni cuma Israel gate bus kan, ba sarai ba asuri ni kan ke, mana himi tu maya kaba asuri rio
Bikapan biri asi tu kene bono yakar kamu. Haleluya. Dia berserta menuka bo belai excited ke job orang bikas kani tomani semua orang anu bisa coba jadi anu jadi apa kita kebar mat kau bagai orang ni kani bo tamai bikas kani tomo. Haleluya. Dia berpikir bahawa tangka afro tamu saka. Belai excited Peter bahawa kita follow kurung aktif mas orang le. Orang ni kenapa sudah, sungsasa sudah. Nuk agak katung kazan zaka. Orang ni orang apa marah lagi ni. Musa sudah dipelanai. Haleluya. So jepro Peter bahawa kan harus sampai ya. A bikas hanai belai ke. Tamo katung kazan ke. Tam ni sahaja kau. Verse kan ke. 3. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for some money. Butang sangka? Haleluya. Tangle bororo. Bebak sororo tang ni tangka rang itu na. Abu bayi tu orang wasu itu orang mau rang bayi tu even saran ni kan kebo. So bororo belai important bororo sah. Okay, orang ni problem tamu. Yang maya, orang yang problem ini, yang maya apa? Bukan sih okay, orang ini boyasnya yang apa? 45 romna. Okay, 45 bos romna ni, boyak maya exact. Okay, take orang sekolah kan kese, soguyu, take orang sana kan kese masau. Ini problem tahu apa? Yang maya, ini nizini hoja bukan kelai maya. Okay, azarawo, Peter baca orang mana tahu sangka bo? Rang jadi bisa. Haleluya. Praise the Lord. Even borok kai kono siniu Simon man ya borok prayer apa kai tunggu. Kai dor samong siap berdiri. Aku raga je tagana. Aduh ada. Aku ba aku buiga di pegang paina tagana. Buin taranok takang tagana. Mana sekarang ini direction mana bawa hai. Give me some money. Ana rang ready. Haleluya. Ini sama dengan bawa hai. Bawa je soleh kita mana lagi. Haleluya. So Peter bahawa dia tu sangat kaba. Orang kalau sesuatu hello baca mungkin tu kau mas alai belanda. Dia tu a conversation start dari thangka. Isara angla jadi. Peter bahawa batam saga. Peter say, look at us. Masih di sini facing go. Normal big kasana jangan sam belanda. Jadi kekaham ke bukan apa nasi dia. So masih dia sini facing nasi dia. The lame man looked at them eagerly, expecting some money. Jadi tu bahasa tu rian tanpa yuna sandar malu. Kita tanpa yuna. No omor ke sandar malu yang pertama, ganas lagu itu payu. Kok sesana payu nak keba? Expectation dia malu kan? Ini ke masih naik. Kompong masih naik. Itu benar. Haleluya. Praise the Lord. So, apa yang beritahu tadi? Peter tam sangka, I don't have any silver or gold for you. Anthony rasa bukuri, rupai bukuri ini dibagi. Bahkan shop sangka lah hebat tu. Itu benar. Baru sana itu orang. Nanti yang oponasan Peter ketam sa, I don't have any silver or gold. Hebat tu benar. Nara. Bangun orang sama dia ulo ria, saya kepakai batu. Non expression bahaya. Mana nangis tak kau, nangis sama mana saya. Sebenarnya sini apa yang kita melanda nangis yang dipakai. Apa bukan bahaya. Bahkan sampai batu orang sok lah, semua singsa gala baru terus lah, semua singsa. Oke, orang saya kau asal expect pelajar kau ready. Mana ada kisah semua jadi. Aku sepi datang saga. I don't have any silver or gold. Ada tadi rupai bukuri, rangsa bukuri. Haleluya. But I will give you what I have. Orang yang kabang serangga tiup kenapa? Dia macam kamu ni le, nono antini. Naik. Planet tanah.
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Semua lagi berserang lagi apa? Tidak ada sesuatu aku keserang lagi. Nanti, Z Peter hopeless ni kakak. Itu mana? Tanggal bunislah kok promise Faizal kau perasaan. Buya kan pernah ya kan lah. Apa Faizal tanggal soalnya? Itu mana? Kepala promise kayak bro. Mana kak Yesus ni bus kamu tak? Apa hai? Bini je pat lomano apa orang? Siapa bunislah sekarang mainnya naik bono, bunislah sekarang reject lagi bono. Siapa azar awak kakek Yesus kaya haksa azar ya mo. Hola baik populong ngai aktif pura strong apa hai? Zakawo sok baca. Azar awak bini confident. Yang pertama gerai, rangko gerai, rangsa gerai, bro gerai. Haleluya. Hai pun confident bawa hai tadi. Ali tadi je tomo yang noro. Amen. Amen. Aku ni bagi no, pida tadi tak tok. Aku tu sentak pun ikan dua head mana. So neng angmai no saiman di Kristo tongke borok buksa sengya. Tongo bin tadi wo. Maybe rangsa gerengi mano, maybe ruk hai gerengi mano. Mat tongo. Haleluya. Haleluya. Kantong authority tongo. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Tahu sih minister rang gerik pano. Hotel lo banyak masalah. Masuk. Masuk tadi. Masuk. Tak tahu min tadi mo. Authority. Authority tongo. Haleluya. Haleluya. Bo rang gerik pano 5-star hotel tongo 5 malam dah. Mana tak tahu min tadi mo. Authority tongo. Praise the Lord. Praise the Lord. So Peter bahai no. Pokoknya pun ban gerik. Hai pun min confidence sudah. Tak tahu min tadi mo. Authority tongo. Authority lagi gerik tongo ni. Tahu authority sok banyak. Yes. Amen. Amen. Ye bisa mani rang dia no. Sangat tongka yang pelasan tadi je saman manik deh. Baru rezeki kebangun tunggu. Accept rang. Itu mana? Musuhnya rang gori di mana bola di no. Kam tong hari tong le. Jisun ko kubung dia je san mana. Ui tak mana? Yes. Ayat di mana? Je amang nei rudi besar leba. Apa baiknya 10,000 borono, 5,000 borono sari mana mungkin? Haleluya. Haleluya. Tahu, Peter, bomu sungkangke, jesani teman amano bori di mana? Siapa bini nama ni rakyat ini, boh hamda senang itu. Yes. Itu mana? Praise the Lord. Praise Bini the Lord. nama ni kita mau, boh hamda di senang itu. So, apa yang Peter tam saka, nunggu sama dalam hari gerai, rangsa gerai, rumpai gerai, baca teman ni abang nono, kelani kelani. Amen. Amen. So, tam lu tak semua zaman lagi. Then, in the name of Jesus, listen. Verse 5 ni last, verse 6 ni last na singo. Yes. In the name of Jesus Christ, the Nazarene, get up and walk. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Apa expression dia baru ni kau kena. In the name of Jesus, Nazarene, get up and walk. Kamu authority kamu lah. Praise the Lord. Praise the Lord. Sen film roh nu na, event sen daily tas abu kaya. Film roh zara naik roh, mereka bah minister roh, pulau yang samsara lebar. Event semua roh nu bo, but asyik awal semua orang berbaik anu dari siapa dia. Saya authority kan tentang lebar pulau yang tabung lagi. Right now, itu mana? Praise the Lord. Praise the Lord. So tahu, Peter tu tentang naik. Kaya tu tadi wo proposal, hai keba letter kasi sekian kaya apa dak tu ikan ni semua 1 month pore reply kaya apa kaya. Tang mana Jisu ke kirim kamana tabo direct relationship apa hai direct. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ke direct relationship apa sudah berada. Apa tu ikut correction yang kita karena ya. Ke already direct relationship tu mo, tu siapa ni munglogi tu. Jisu apa orang saya kelang lada. So berapa isin sara sahaja ni mong so linai. So tahu kan Jisu ni mong sahaja hari tu. Cinta le. Haleluya. So, je authority Jisu kerana kelangka ya hari kelangka. Am Mumbai ke utama kelaya. Get up, mana bahasa di de. Tadi hingga. Yes. Haleluya. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. He jumped up, stood
on his feet and began to walk listen. Babasaka, they himna disengka and walking, living and praising God, he went into the temple with them. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Babasaka, himka, musaka, rusaka, they would not give you Tanglia. Peter Sungja passing to Tango, I am passing on Tanga. Borotanido, Lord Nanipagi, Kaikono, Kaikonicono, Nanipagi. Hallelujah. Hallelujah. Some passing over to Salana. Imka Sisu Nilogi Aleluman Kabono. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Kamu siapa Yesus no Simon baru roti begi ria. Kamu Yes. bersama sini. Sama nasi gay. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The Peter, ini profession Aaron lain. Kayak ngambil, ya kan kamu. Sawi logi kimi to. Agi Aaron ya ke, masaya. Tabung le. Aaron nang liya, kayak mana available. Memang seorang kushi. Hallelujah. Agi le, tamu nak masa se amalia mana lo. Tekun segerikan. Awak bagi belai tension, de belai kiro. Sundrui kirui, apa lagi mau iman tamu. Siapa? Oh Peter, tamu soi. Kristo macam ni. Apa kalau apply money bagi? Senbini authority, boleh penuh money. Awak sen orang tamu mau itu iman. Amen. Amen. Agak boyus kaya, kawan yus kaya. Tamu nang yus kaya kerana. Kau kamu sebelah mana? Orang asyik kan pasal kalau. Remote tape di sini use pada dulu, apa yang sini nyaman berada. Ringnya kita potong kamu. Bin body bawang itu kamu tak selalu saja asalkan kesaja. Sejauh bawang memang kamu. Ni use pada rumah bagi itu semua orang on kalau itu tahu. Environment kesan dono kesan kamu memang itu. Hallelujah. Hallelujah. Tetapi Yesus no orang tolong sini ada kiri. Jauh dono orang Yesus sama saya mana. Siapa? Position itu apa sih? Peter ada di use kelaya, Yesus ni mungno. Te, yang mana tamu kah? Neng setahu ada Yesus ni mungno use kelaya tong. Hallelujah. Hallelujah. Jadi kamu boleh expect kalau yo proses fighting, subah fighting. Yang lah subah nasi already shop fighting sih. Yes. Eh mana? Baru proses fighting subah fighting expect kelaya, tiba. Kamu nak merangalan pesan jaga, walau kuni kamu, apa bisnes kelaya kamu, kasih expect kalau dia baru. But already Jesus Christ dah tahu, nona anak subana bagai already, so shop paisa, shop paine kuya, already shop paika, kelai ready ke seri rekam. Amen. Amen. Hallelujah. So Peter sama ni mungkin use kelaya, hamnya ada hamka, keplai nona duk zakah. Amen. Amen. Kamu question kau opposite. Jauh tu nak adi no, tomung nungui, keplai nungui, mana kemang mas nisang sak baca, mau pakai yang bakal lagi. Ke arut tu, Peter sengsa start kajian usiku, mana yang berisnya ni, apa ni selain sedang tu religious the leaders tomero, Jews to Sadducees, Pharisees, saya mana priest to tombo. Joto not kani authority sama tu leja, apa orang tu leja. Borong ni bisik tu orang sasa nukzak liya, sama ni bisik tu nukzak ha, orang sa aroma ni bisik tu se, asing sasa nukzak siu. Hallelujah. Kaisa dalam pajak, borong ni kiri mungsok pajak, apa simi liya? Ese jealousy, sense authority. Emang baru klaim aja, sama kamu nunggu against apa aja disengka, against gue sudah boleh, mana sasa lagi ya, so tamu kali loh, pada senu lah ya, kori lah ya. Baru, Peter saw his opportunity and addressed the crowd. People of Israel, he said, what is
What is so surprising about this? Masaka Peter Jirigui. Tini o yakung yakmanya tangi mana himuka bagus masa bersama di sengka. Tahu orang-orang masih sana itu. Tahu masuk surprise dan zakat ne. Sama masaka people of Israel. Israel ni baru orang sawi dulu. Haleluya. Haleluya. Tangi himbale o Israel ungka kai to no suri nai ro. Haleluya. Haleluya. Berkai to sini amo haya, kai to sini wo. Ina ini. Yes. Sini wo. Kai to khalai mano berak saja man. Mano. Kai to kana authority to power to berak saja man. Sai mano. Hai mano zepro. Peter ni bising Peter Yesus ni mumbai ke ayakung yakman jalan himreka. Tam kerja objection tu nak seng lagi. Sazai yang nak seng lagi. Hey, tentang hal lain. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Ini Yesus mumbai hamya hamka doktor thang yang ini sabu kena top saja aku Kristen dok. Eh tu mana sabu kena top saja aku Kristen berzak merah. All people of Israel are Kristen jadi ba. Borkai ini panas Simon jadi ba. Haleluya. Dia borok ke ba? Tongol aja silai kahama. Bos orang tongol lang Simon ya. Tongol lah jadi ba. Ini nukza jadi tongga. Peter ke ba arom nai pano. Abono Simon ka use kerja di sengka. Te no nukza ka. Amin. Amen. Haleluya. Haleluya. Awak ni bagi no, kepai sabu saya borok, bini tadi tombali a power authority no use kerja kereng bono ungu. Amen. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. So Peter bahun sini kita saka. Oh Israel ni borok. Bini oh yang banyak himka. Tahu ni bagi no orang surprise dan sakaba. And why stare at us as though we had made this man walk by our own power or godliness? Omno kamu sensani panbai omono himreka basareka kabrureka apa ni bagi tador oma hagi senglo kaita kan nasi lagi man gabana. Haleluya. Haleluya. Dini Yesus mumbai ham ya ham kapu tiwan ham kapu cancer ham kapu borok akti borok londo kita hamba bewa false prophet tunjukkan mana false teacher tunjukkan ewa ini mau pola tunjukkan ya musa tunjukkan. Haleluya. Dia macam bro tamai sani panbai ya berisio porque abang musa tunjukkan aja. Ini je samung kaisa word baik ini kamu nanti masuk apa nama. Haleluya. Haleluya. Biti saya wena kamu itu kenapa saya nak borok. Awal ang biti ham yang ni sama dia le, ang nang ya baru use kaya ni. Tanggal jian tong mana awal ang use kaya apa ini? Ang komplain kita kamu itu, ini sama dia sebelah. Ang ham yang ni sama dia le. Haleluya. Haleluya. Tanggal sensor di bawah mana itu side effect tunggu. Tujuh side effect tunggu. Bawah ni side effect tunggu na. Oh translate tu tunggu. Nomor mas kasi sumi tunggu. Bahin no. Tunggu side effect. Nunggu side tunggu biti kamu ni alam side effect tunggu. Tunggu kering kagak bawah biti payah ni yang letak gastric mana salah. Mana nak gastric tablet. Nunggu disease ni bagai biti payah lagi tak mana. Ida ini. Nara observe kau ni. Tangga ini macam sih ya borok. Oh, ini gaser nak kalau ni. Abi ini sama baik gas tu. Gas tu, apa nama bagai? Gas ni tablet masau. Kita tahu gas ni tablet cawai je side effect mana apa tam tablet cawai sah. Kan ini kesini taruh kalau ni ada side effect. Mana kaisa motor tak ada kaisa. Apa motor tak ada kaisa, bahkan motor macam ni. Haleluya. Haleluya. Enggak apa mana hambiah ni sama dia. Je kaham ke tongga bagai Yesus ni mung elaf. Apa bahasa benefit mana itu mungkin. Haleluya. Enggak angman atau baman ni bahasa lain le. Yes. Ada kaya negara ham mereka. Dia berai kaham se healthy se. Angman salai belakang lo. Yes. Apa tu kena top saja yang kau je. Enggak pita ni kalian sama ni pantau. Kristo ni yang ti pantau.
Jisuni mung tongo ka a mung no use khaja ni boshika ba use khlaika himna ni sengka ka abortan goro salo yamba salo yaba sabu kai ko thano suri nai Israel bosuni borok se Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. For it is the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our ancestors, who has brought glory to his servant Jesus by doing this. Bermusukru bebas haka. Ang tini manenor of the nupane hamya hamani. Awa hamurna tike buya. Nengze Abraham dikai tu suri mani akai tu. Nengze Jacob dikai tu suri mani akai tu. Tini je life kanai bosong borok je suri kaimani akai tu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. 아무리 봐도 아저로 때 사부동 게 this is the same Jesus whom you walk saka Peter. This is the same Jesus whom you handed over and rejected before Pilate, despite Pilate's decisions to release him. Israel baronta masaka. Tini je Jisuni mungui o hamya hamka. O yakung yakwa ya manka. O Jisu te kya ya norok je kroso kanta buman a Jisu no. Piaba norok mi bosong ni o sai hunjakai azorani judge hunjakai Pilate kroso kanta buran tabudi. Apa hunjak mana? Tabudi mini kroso kanta buran ni moton apa hai pun saya klaya ko tabudi bola kanta already saza hai kana norok kroso kanta bukha aje norok kroso kanta bumani a Jisu ni mumani tini hamo. Dia bersyukur kita saka. Haleluya. Haleluya. Norok jeno reject like yang aji shuno. Tini ini bos oleh corona hamri dong. Haleluya. Haleluya. Sagre Jisu hamro. Jisu hamro. Jisu ka ham klayo. Jisu ka ham klayo. Angka hamengka. Angka hamengka. Amen. Amen. You rejected this holy, righteous one, and instead demanded the release of a murderer. Haleluya. Haleluya. Aku tahu di sini kalau ibu Jisu no kroso kanta budi bana bioti sama bana ba dakai murder orang murder dan saudara orang bersamai. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Amun bagi no lagi jadi kemana zorawo borok sidra ro belai borok kali important ni kamu kaham kita mikir saya kayak contoh lagi tu, aja haya. Haleluya. Haleluya. Tiap ak kahamro, bos saya ngeri puno, mungsu saya. Nanti kebang kupanya ni borok pun dia mistake puno, apa reveal kelaya. Mana tek krosen mistake nunggu itu panta, bopi ni kaham di sini mungno, biabak zorong dulu. Ini. Haleluya. Haleluya. So Jisu Kristus krosen kanda buzaka. Tiap adi no korosane fiyoksana ni zubo. Tolong biasa juga mungkin Yesus sendiri juga, tapi bingung saya kiri. Hai pun Yesus Kristus ano biok di India. Sahaja biok kami di Jakarta, apa biok? Aku bangun aku ni great example puji jangan tahu. Aje biok sana Barnabas, actually aku sen Barnabas ni no. Aku dengar sih. Haleluya. Jadi tu Barnabas biok sana tu Yesus kata, bukan means tambah. Bini saya no Yesus. Yesus telah. Bini kaham na samna leka bana a bana ba samna represent klai jo to sunsa ni borong represent klayo. Haleluya. Jo to sunsa ni borong represent klayo chini ngai mane sunto zo to no sunso klai mane jelo sobza dia ble sunso to zo to sunso ai pra a dino aba ha dino aba punuka Jisu ke ma jo to ni sai no duka. Haleluya. Praise the Lord. Piaba Barnabas ni ajo to saya no rozoi Jisu ni kaham no Barnabas ya faka de je Barnabas adi no kroso kanta bui pusan jangan angmani ab sab tiga Jisu. Haleluya. Haleluya. Ajo saras Peter a not tharo belai siri di borong sai mak thara nor tini objection nui tongo nor tini saza yang ni tongo nor je saza yang ni tongmani hai keba nor mui tulungan jeno nor kroso kanta buka a buzarnai kroso kanta buzarnai a Jisu Kristus ni mumani tini Allah hamu. Haleluya. Haleluya.
Abang ni bagino, Peter tanpa saka, you kill the author of life. Wow, sabi the author of life. Author of life. Langman ni, tamo, author of life means tamo. Malik. Langman ni, Malik denai. Kyo, taisang kalau toko berapa? Author of life. Bukan. Langman ni bukan, langman ni Malik, mana kan? Tamni saka Peter direct, noro zeno putaro, abu sabo langman ni Malik sih. Hallelujah. You kill the author of life, but God raised him from the dead. Langman ni Malik sabo, at pinay Yesus. Bos langman ni Malik ke, sabo terbalik bono. Tetap kau ni. Hallelujah. Praise the Lord. India ni first person siapa nama? Tamni. First resident dah tahu kamu. Presiden tu nama mana? Kau orang tahu tiga orang mana? Ni nak kau nak tahu. Mana bom mistake pun kali tu direct kau bono abi asuk kani. Tangan lebih kani pun kurang full authority apa. Itu example ni jadi sama di sini. Dini Yesus pun tahu ni tahu. Kau lagi le. Soalnya kan dia pusing menikah saya ni mar. Bertari manka. Baik lah, lama clear mereka. Soalnya nulis itu pula dino. Yang saudara yang lo. Hani pasal saya. Asal mau kata saja ni pun. Bukan bertari manka ni tahu dong sabu. Yang le, kena nak nulis ya. Tiga. Hallelujah. Praise the Lord. Awak bagi no, nuba baik ya berita sedih. Oh itu bersedih. Yes. Hallelujah. Nengok orang sengguh kan naik tu pakai mau borong jendela tadi lo. Yang bising kan ke, mau kau aja boleh di. Itu mana? Ini video flight ini Father's Day ini cuma borong. Share sekali itu lah. Itu mana? Post sekali aja. Apa tadi macam foto saya jadi post. Itu mana? Post kan share dah. Apa ini? Keba, babu mani, abu bujidi. Babu je kalai mani, beberapa sabuni benefit ni bagai. Enggak le, borok kalai mani ke, bin ni jadi benefit ni bagai tek krosan bagai ya. Angte mu surprise dah apa mas saga, borok cuti jabran mulai ni salah na. Jadi mana? Apa ekstra hanya ni sama dia. Okay, sebenarnya aku memang asisten menjadi tunggu, but naik dia aku nak order kai ni hamzah kau masih suwe. Nengru tangai, nengman pintu, we benefit. Aja. Biar kai teru tangai, nengman itu benefit. Hallelujah. Benar kau lagi tanah jadi sama dia. Borok kelaiman ini ni benefit ni bagai. But kai teru kelaiman ke, memang pun ini besar ni benefits ni bagai. Hallelujah. Kaya tu kaham. Bini kaya rumah. Hamzah ma. Wife ya. So kaya tu climate apa tu sama ni benefit ni bagai. Borok tu sama ni di sini tek krosan dia. Hallelujah. Apa ni bagi no Peter tahu norok je tu sama ni apa sama ni balik lama ni balik. Hallelujah. Lama ni balik itu bukan zaman apa? Tiup mata mbak, langat tiup mana nggak? Nah alang mana mali sih bohong, ke boros satu hari mana coba? Kya boleh orang ikat? Hallelujah. Kita tahu mistake tu, sabu kali tu mana kelai? Peter dah nak ajaran ni outsider, Pharisee satu sisro. Yang le borok saksen no kai tu orang tunggu ni, gosi lagi tu nayu. Yang le mistake sabu kali tu, gosi lagi orang. Hallelujah. Peter just simple proses borok aram naik jaza. Via ba bosam no serai ke Simon ka, Yesus no Simon ka, sini ka, te a Yesus ni bising no botongo, a Yesus ni keplai mung ap han lagi ko, ya Krishna. Mana right direction sabo Peter. Ka azora wo lama anok karo leaders kotor tongo, bo direction no boro, wrong direction no. Yes. Awu ni bagi no verse 19 kata masaka. Now repent of your sin and turn to God so that your sins may be wiped away. Hallelujah.
Jangan wrong direction atau kita makai ba repent kak ipil di kan nggak mian incident saya kenal sesuatu seng kalau saya Bengali preacher ini preach kenal aja oke nanti kok belai salah aja kamu lagi telemur ada alama anak sih tidak apa hanya mian first time kolan putih ke telemur apa ya deba ke yang kena ke sekarang kalau bagi dia sentam kali ga ayo lagi aja ke kok salah aja azaga aku pun realize kayak mau jangan lama korek juga oke alam ke thane petrol pump ro petrol lagi juga motor apa tuh lama mau saja kita hati ini tidak apa oke jepru realize ke apa tam lagi biar dia rugi apa aja toh nak realize nya kan koroka an tan baru soalnya Don't roll. Haleluya. Orang lagi nenglama koro ibalo. But no kifil na ni balik kayo siya dosa. Sabo ni balik no repent kifil di. Haleluya. Neng je koro ni mistake no kayo delete right right. Tita mo. Neng hay ya berisha pa ke kayo je no ya pa na musungsak ni awon ninin tiyo na. Yes. Amen. Amen. Aku salah kusuni example aku biarlah so aku nunggu. Sekamaka bo, zaga bo sekamaka rang bo sekamaka. Nogo paimale zaga bo man pikir rang bo man pikir position bo man pikir. Haleluya. Kemamaka bo bebal kemai tangzaka, zaga bo kemazaka, rang bo kemazaka, position bo kemazaka. Nogo ipil male. Tuton man. Dia mesti double kemas isu. Amen. Amen. Neng kemazaka ni mana? But kaki pilih kai ke nogo keplai ke yang perpiu naik. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. So apa dibanding nisa? Now repent of your sin and turn to God. Nunjuk saya kaiman orang kau kau pergi, kau kena pasti kau pergi. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Apa dibanding lo? Tabu sung serai ke saiban kai de, apa buzi kai. Tahu sah? Verse 23, Moses said this, anyone who will not listen to the prophet will be completely cut off from God's people. Dia ini kok kenayaro, namun dia ini kok kenayaro, borok completely kaitu ni borok ni aru ni tikai dokor zaknai, sekali dokor zaknai. Haleluya. Haleluya. Enggak, ya kan di sini no Yesus hanya nino, memang sadari kagak di bawah. Itu mana? Even first kaham kan lagi Adam by Hawa, kagak by Eve no lasim ya kipio na bagai terima sak lagi. I don't know first indication. Borro cai ya kipio na bagai terima bu. Okay, dan amo sen amera di tiba ke nugraka. Apun kalau sekarang kan lagi, korsa leader no observe lagi ni. Memang no sabun indicate kaito, Yesus Kristus no indicate kaito. Yesus final apa Isaiah dia di, macam sengiti kubun dia di, bukan sahaja kaito mana. Sengaja dia di bisa pori kan ke verse tamo 53 ni, verse 4-5 sungguh mana. Yesus kubun no, jadi sungsok no saya ada usul kanisau. Yang le azora Yesus apa payah. Tentunya, pun pada segera itu, yang advance Yesus di kongno, sawi kongka. Gorang Moses tam sahabat, prophet dok je salaman di kongno, je kenalan ayah, goshinan ayah, borok kai tentu kongno jaga kering. Haleluya. Praise the Lord. So ini kemana je sahabat itu mani, abu beba no kai kenalan di pai mani. Haleluya. Elam bapa itu selalu serai ke logo. Kepitan kerta apa ni use kerana rengkaba, keplai ke polisi bu keplai, korupsi bu keplai tu bui mani dulu. Haleluya. Dia berjaya borok, amo haidor accept kaya bos ini lah kata mo, tebo se kelogo. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Kristen mani tiap rahas dia pusu balapa, balu ya dah. 100 years. 100 years. Oke, already sebab sekarang ini macam tu. Kalau pun pagi sebab exact saya ni adalah borok kenaga, even Kristen ni gosip lain balik tu, 200 rom dia, 70-80 tu confirm, apa hakik gosip lain kai balik. Dia masih keplai nukzara nak mani, apa takut nukzara yang hari ini tu. Hanya reason tamu, use tanya dia.
Haleluya. Judo tangka silai kaham tongo boom tongo rocket launcher tongo. Oke. Hyper nung use kaya ka ken nung keblai dan no. Hah? Pernah silai kaham ka tile pas aja border ro tamu no. Kos ko yang ke. Ri hosan na nung dansa da mas khagap sekali sih. Betul kita bilang tiba. Same. Tamu Kristen nule bosilayo. Yesus ni bosalayo. Piapa Yesus Kristo वो बसुक फांतों बसुक ऑथोरिटी तों आमुन नंग यूस खलायाम के लूजारो नंग कमला दिबा आ कबलाय नंग थाइजा मानोबा हालेलुया मिया ख्वाया थांमानि कबि गुदाय राजनगर गुदाय बेलाय बिसिंगो मायुं गोथों गोबां मारो पुलिस रो डिउटि जादों रो ओके गलाबा दालाय केनो गासैबो हामदाया मिया नि जर्नी Galai kena memorable gari cikon ba ini kuahnya lama selama itu itu mana sakal sokle ya ke satu jam malam itu lo oke kalau kamu paham waka aku kan kesen lekin soknya antang ini saya ke koroksa baru dipakai sedang kamu especially baru tak teko tunggu mana koroksa dari sakra nana kelayu halo tahu nana kelayu kayak itu sih lagi berarti oke Jeffrey Bomas kaisa nisla sikan phone khlai ro bini photo ro no asu foto ma kontra aga phuli ja meba ti barda tamo ta ro bun chao ba liya age aro tapo prosan to tomo ye por chumbai kan jak ni samene bo kong ro thaka gan ni jam tai age mobile de prayer ta le ga kai to ro mana ka no ko silai ga by faith Mia kamu pun sentam nuka bina foto bak gerika, oke? Normal. So awal makin dah sekai jero price makai lagi. So angkat apa orang sekai tu? Tamu nopo, Yesus ni mungo pantomo, te am mungo ikut sih harmonis sekai macam ni. Bo asupor kami rawat itu. Itu mana? Tawa orang ni kami woi normal jangan sobi je. Tapi Yesus ni mungo bo use kaya dengan tamu. Agi baru sanai diri tamu ni, bo saiman ka use kaya. Haleluya. So angse mana hari baru ni bagai kaham ke testimoni record kajani awu poksa kita ka fellowship asli mojang lagi oke foto kaisa pun tu kajang lagi ya so ang poinai al kamera no foto lokoti ini kuilan foto bai ya boleh foto iben anu lokor tunggu ang siak bang kajani kuilan foto tu tunggu haleluya antami okor ros hawi do maybe neng kami bisingo memang gari kiri mana memang orang totong kiri apa sih importantnya Yesus tongan neng saiman ka Yesus ni apply banyak neng ya presio mungkin bono lain ni ya presio mungkin kesen ni bagi kiri ka sadi kesen ni bagi kiri ka haleluya praise the Lord kaya jo kaham mini kaya roba hamzat ma ai flyer so tahu asal keplai sini tadi udah sadari tomari no tahu kerikit bos sudah ada semua kau bos bor tahu borong no belai keno destroy kelayu tahu tam le borong no destroy so no tahu dan tahu sih wajib borong kai tu hamro mana asal nak kini lata kau bisa hayok be rai kembar rai doktor telah le apa harap kau hai tahu tak tahu Haleluya. Samung kelaika saya ni kau pak. Tahu tangdi sana ya bo. Poyuk lagi dan. Amin. Tahu tu kemana tambah saya jantung mana apa selalu dia lera apa dengan nuntai. Jadi kenapa berbeda ni? Ongkuri ni ada reason tahu saya cuma. Bukan itu no. Jantung lugu enggak ke? Memang bosyu. Tapi min personal ketam naik. Itu obiti berarti pun apa? Itu mana hanya yang mana bahan nalar itu ya kayak mana confuse mana duita jangan tak kasih kerja bah orang orang jaga je sama sasi dengan lotari saya aja lotari first prize sama mana harus mana boleh agar tiket pertama kelai kostar tiket pertama abun bisa kasih apa nasi the same mentality ni baru orang banyak kayak berapa wahai no even confused tadi orang bahasa kami nene orang kau kata makabu orang bahasa kami nene orang bahasa kami nene pada bila confused kayak tu zaman lo saya media confused lo apa yang tahu dengan orang ni bagai pun dia mau noti kiri bahagian kamai
Bote aku iman dia. Tadi bote aku iman dia. Bote aku maya. Nung baru dong kita yang sini itu. Haleluya. Haleluya. Somor jadi belai kezen makan kau sukses. Tanggal soalnya, betul saya tuh lagi sih dong. Kayak mana saya mana lagi darah. Mana apa itu kezen juga. Haleluya. Nah dia partner suka nih so. Kan si partner so apa? Mau saya mana ya nih so. So nanti tahu kan nih. Oke ini mungkin kayak rom di disease payah atau payah mana ya? Jadi mungkin problem payah disease payah itu stong di. পরীক্ষা জরা বড় তং নাই দিরে যে বড় পরীক্ষা জরা তং তং পরীক্ষা রব ব আ ফার্স্ট ডিভিশন দম এ দেওনা আ ফার্স্ট ক্লাস স্টুডেন্ট না ভাইবা পরীক্ষা ভাইগা তং তং যাবো দিনি মান মানুষ সুবিধা নি পাবে নি প্রবলেম পাবে নতা গিরি যাবা নি তার আনসার করে হালেলুয়া কুলুম ফাইমা নো ইচকে আন থানিবা আমন প্রোটেকশন না নি মা আমন করে লহন ফানদংলে আইয়া হাইয়া যিশু নিবো Oh, orang yang banyak, bukan sini 45 years old. Dia berbagai hamba. Yesus ni mungkin siapa sih? Get up, walk in the name of Jesus. Haleluya. Haleluya. Ini sih tong di. Lu kamu sama saya itu apa boleh? Masuk mana sih? Saka Yesus ni lah. Haleluya. Ini mungkin ini yang ini kau kan, tosu tong di. Jepun problem payo tong di. Tangi malah ni tadi answer tong. Problem mana tak sama exam passing ya pun dino kelas upgrading ya. Neng bahaya dah problem passing ya asal hati kasih level tu kami mainnya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. So sebentar menurut kamu boleh verse 26 kau baca sejak kamu. God raised out His servant Jesus. He went him first to you of Israel to bless you by turning each of you back from your sinful ways. Haleluya. Haleluya. Yesus tangi bahasa apa zakawo? Dia zakat, dia hawo bukan zakat. Hawo tu pilih bahasa belakang. Ada haya. Jadi dia orang apa siksa kebang mak mana baru manusia apa isamur bahasa orang zakat apa bo? Hawo. Baru kori pek baru ni. Dia pilih Yesus orang nungai sabo ahani baru. Blessing tu nungai sabo ahani baru. 그트이 디마는 돈에 사고 아하니 벌어 당일 가서 하는 돈에 사고 아하니 벌어 이게 매번 first blessing 사고 많다 아하니 벌어. 할렐루야 할렐루야. 승가이 들어 보고 있으면 지오 승가게 뭐 사고라 승게 뭐 사고 수 할렐루야 꼭다 사와지도 할렐루야 지오 사고 사브라. 우수도 사고 Tangan besar awkaran bebas punya rumah pahani hamzah mangteng itu mana besar usuasa saya ke bapak mana juga aja haya tahu bayi besar awkaran apa punya besar saya belum besar toko lagi orang itu mana bini benefit bawa marka tahu kaya hai os usu bini benefit bawa marika ये जियोस लोग बापा है नो जो तो पुला बेनिफिट सब रिसीव लगा आप लोग सब पाटा करेंगे बताओ blessing सब लगा same blessings di hak dar tabuk sen haleluya praise the Lord so apa ni bagi orang Peter so norok Israel menjaga norok puila kebawa receive lagi okay hai pano norok kamu realize lagi ke mana norok sekai norok bakai norok rekha norok ni problem आप बसला कुसु नहीं जागा फालन थानीवा माने आ कॉन्टेक्स्ट तो सिर्फ फरकसा बुनो होते फरकसा बसला हमारा तो ऑब्जर्व रखें नहीं हाँ क्लियर है ऑब्जर्व बसला कुसु ताम फालका जागा फालका रांगमान का पमुशी तला तंका गमा का नौको फाइपियो का बुनिस्लाई पन गबांग किधर वाला बुतानिस्लाई पन गबांग ते बुमा समान पियो का आप लोग जेलस सब होगा Bukan apa itu sampai, pak, anak itu belum sampai proses sudah dia, antara apa itu di jalan rumah ni, komplain udah pakai berapa, udah pakai, Sen, ini, kebang mah, kayak terus sekarang, nairo, jealous, yang baru banyak orang saya, blessing, ada mana, aku tahu sahabat, aku panjang ani je, kamu ni
abo nini ya tiba. Yes. Nini sehingga ba aratam sila lama punca nam gora tadi saya dika. Lalu ada, ini pokoknya mau bini authority itu bos saya semuanya punca masa buat nahari saya mana, abo itu bos saya semuanya. Haleluya. Yang mau pusing kita mau tong citra bon tongka, jangan bon palka. Memang pagi kehanya pagi juga berislah kau bon bon juga. Tangan bukan ro, kifli pada ni rengka. Bukan rio, saya mana, wah aku di bagian itu, wah iyo biasa di makan. Oh kan angkat apa, asalkan jaga. Longit kanzang. Yang le, asal citra makan thamani ya sedang memangka. Yaklap kata memangka, risun kata memangka. Desa muihan raksari para kenanisa razaka. Yang lawan tong lagi, sambung kanzang, longit kanzang. Komplain malah bagi komplain, tak mana ke pun sama sama dia. Ini nengai sana dengan awam ni sebelum problem bapa, ni masa komplain. Ah, ni kamu nak ni ya tiba. Haleluya. Itu tahu, nengkai tu tunggu, kai tu ni besar. Ni nom ni ganti nom ni mai kuri sana bagi yang sama ni permission na. Nana. Nanya. Amen. Haleluya. Ni nongan tasuk tunggu, tasuk bekai kami sana bagi sama ni permission na. Nanya namanya, ni nong pukir arau misalnya bagi sama permission na. Nanya namanya, ini kaya terus dong, kan ini besar authority dong dengan saya mati. Peter saya mati apa? Use kalanya, nukzaka. Use kalanya dengan apa? Kita ber komplain sih mereka mereka. Kami mungkin yang kelai, orang authority man. Yesus sih sunnah dari mereka. Kalau tamsa, hebat surga, bagi dia surga. Kami kalau surga, Saksak. ini namanya Yesus sunnah pada sini, bahasa sini. Haleluya. So, apa ni bagaimana semua chapter 40 verse 1 lagi. While Peter and John were speaking to the people, they were comforted by the priest, the captain of the temple guard, and some of the Sadducees. These leaders were very disturbed that Peter and John were teaching the people that through Jesus there is a resurrection of the dead. Mana Peter by John Jesus ni mungno use kaya. Kotoma kahanu lokorong itani samani. Azorani pastors ro, azorani leaders ro tamungka. Distak zaka. Kom kebek itu aja. Sungsi leader na poroni. Kebek zaka. John by Peter no tangi himale. Jesus ni mungno use kelayo de kemana nangai coba di teaching selama azra orang ni kali mereka de apply teaching orang kenapa ni bagai orang selain ni tongka Yes. kesama di sama ka azra ni leaders okay amun pertama ka they arrested them and since it was already evening put them jail until morning. Kamu saborok kau kemakam. Kamu kelajak borok biamana hamurka. Kamu kelajak borok keplai kau saka, mentangsakan kau saka. Azaran leader kamu ka, kenapa tadi ya? Distabung zaka. Engkau tu hantu berkali balik ada. Romo jam kelajak, jauh sobri ni. Nona duka, keplai bahasa kan ke? Gara gini tamu tamu distabung. Nona pakai sekelilih hanga ba? Sobri tu ni man, jadi borong si minum zaman di kita. Borong nuzale, mana borong nuzal sini bela. Kesuami biasa jarang tatai borong nuzale malia. John by Peter no, akak kamu terangkat, zialo sobri ni. Nunggu sob jangan. Dia usai mandi. Orang tamu ka. Awal pore ini ni confidence level mana? Hallelujah. But many of the people who heard their message believed it, so that now. The number of believers now total about 5,000 men, not counting women and children. Look at that. It is a sharing my dog. Why other borrow? Aku pelajari sampai ke 5,000 selarok simi. Beri berjalan terlebih saja. Kamu deh 5,000 beri selarok lagi 10,000. Haleluya. Nengja seperti acting keladi.
nung jasper leader ni ko sidi tomong na abo borong ni benefit ni bagi yang ke borong norok kiri mah di bagi sini semanson mana naik head mana ini leaders ko borong ko simi kiri simi se hekan kai bang na सबसे सब को जाको ने बरो सब को जाको ना दे but aku lai borong ni bus kan ada tak kayak borong kulon sa ni tak lai ai borong person lai ni borong kabang ko Cool ta. Terus apa lah hai? Tamu le borong ni tarong no tadi borong le ke kiru. Tangan bong terlalu terus tong lah. Ke Peter bejon ngake sama le kiri borong kai kau ni semisi sinsa leader maya borong nak softer berthatan. Ambang borong le kiri kan borong tu sagla kamu kiri yang paling borong tu lai kamu sawi mangka. Ke kebelah saka 5,000 10,000 borong kai tu kuno sampai kya. Kerja tu Gelaisa serapsa baise 10,000 borong Peter John ni passing ni kama kya. Enggak aja asal bosor borong khati faile bani leader ni faile bani borong le komiri seni tongka. Ke mutana na langsina le soboi ja Abang boleh tahu kah? The next day, the council of all the rulers and elders and teachers of the religious law met in Jerusalem. Baru kutumui as the leaders of Israel. Baru kutum lagi. Annas, the high priest, was there along with Caiaphas. Mana Azra the high priest bum ke Annas, okay? Caiaphas betongo, John, Alexander Samizora, and other relatives of the high priest. They brought in the two disciples and demanded, by what power or in whose name have you done this? Mane borong aku kan confirm ya bu, borong ni panman samni Mumbai nor obah ya asal, mane wala mas singsar apply dong, sengga borong paniwo. Then Peter, filled with the Holy Spirit, no kenal le, sini live ke bawah hai, hala bai, kublong ke tu user mana sih? So Peter approve Aaron ni tomong macam bahasa orang kakek Peter tu pantong lah. Bukunu answer nanti capability great. Siapa bos sampai tidur zakat, bawa tidur zakat. Say to them, rulers and elders of our people, we are being questions today because we have done a good deed for a crippled man. Question saja. Ini sen, oh yang mana yang hamru. Apa ni mana yang terus question lain? Haleluya. Samkah mungkin tahu hebat. Sama semula. Borongnya asal problem kelajaran hamreka. Apa ni mana sih jalan sobat sih? Hah? Bisa lah satu satu. Sama saya kalau borongnya kelajaran mana? No. Hamia tahu mana hamka? Pakai kaham sama borong selai zakat. Asal kaham ni bagi sih ini borong bisa lo mapa sasiu. Okay. Sahabat beritahu saka. Do you want to know how he was healed? Let me clearly state to all of you and to all the people of Israel that he was healed by the powerful name of Jesus Christ, the Nazareth. Yes. Lord sabni Mumbai, Allah hamka tamam kana sainala musuhaida hakak kana sidik ang Lord job ang tani sawi tongo usually comply Mumbai se oh hamya hamo Nazareth usually Mumbai. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. The man you crucified, but whom God raised from the dead. Not zero three jani say to go. Abro kai to tangka. Akatang Jishu ni Mumbai se sebo hanjara hamro. Yes. Akatang Jishu ni Kongro se semboro tani sawo. Akatang Jishu ba se ya prisho. Kena sidi kita tu. Boro kena musuh kita mungkin ba direct sida saya kena reka. Sen diri kuma borong pushing play dai. Not testimony ni kage pa puri putangiri. Style kuma mah hanjana gelana sadi direct pro. Kena musuh hajar kena di. Aji shuni ke play Mumbai. Ani bagi pinai, ani bagi pusat nai, ani bagi bigran nai. Ini Mumbai sang ya prisho. Mumbai sang ini kaham. Yes. Alih direct sadi confident kita kiri. Yes.
Peter basai saka nemu saya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. So awal pertama luka. For Jesus is the one referred to this scripture. Nah, di akan sejak kasih scripture tunggu. Abu Psalm number 118 verse 22. Tamu sejak ada gua. The stone that you builders rejected has now become the cornerstone. Overall, tamu sejak tunggu lah. Psalm number 118 verse 22. Nah, kalau poriman, apa yang poriman itu? Nok tangai rok samung nangyat ni kibi mani. Kolom thai, bonang thai ka nok busuk ni kolom thai. No problem. Haleluya. Haleluya. Jishuno samung yang zaman itu terus bukan problem. Ini hi. Tapi Jishu ni momen tamu itu apa? Beba problem ni solution. Beba position ni Timung ni yogi matangsa kungo, beman ni yogi kahamo. Haleluya. Haleluya. Sampai dah tu. Kiawa Jishu sahaja komani, bororo bay reject lagi rakan. Kiawa ini sampai benefit ka, jodoh benefit. Haleluya. Haleluya. Tam saja je, holong suya ni ya kerja ni komani, holong bay no kerja ka, mana cornerstone ni sauna. Ini palang dari sini orang asal itu kamu, tam kamu, Jishu kamu tangi bahasa yang ke, sentam kamu, maupun timu, macam Jishu tu lama di sebalik ke pak, ketujuh mesenka, tangi bahasa ka, ketang tahu jok ini bagi available kaya ka. Haleluya, praise the Lord. Apa akhirnya verse 17 kan ayat Acts chapter 4 verse 17, tam sejak we must warn them not to speak anyone in Jesus' name again. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Tamu kabul pore, tisha kabul pore kan John verse 13 ini tadi. The members of the council were amazed. Kabul pore korsa English pore kan kya bolna cha. Hotor din pore la. Hey. Acts chapter 4 verse 17 ini. Ake lukurong ni bisingo. Hey. Okok Reza dari banyak tiket, banyak tiket Jishu ni munggui. Kalau sana pana kok tas asli ni, borok orang dalam kelai marinai. Borok Peter by Johanna bising itu buai hai ni sawi rika. Norok Jishu ni munggui kok hai sana tas asli. Bini munggui kalau sana pana tas bersiri. Siapa? Peter by John borok no hai ni saka. Norok ni kok dah nama norok ni kok nama dah saku kayak ni kok. No problem. Ini kita mau sabla. Hah? Nanti saja deh. Testimoni tadi. Aja ya. Nanti orang sudah mau tahu lagi. Nanti saja deh. Kalau tahu sab sakar reply, norok ni kok dah nama saku. Kayak ni kok. Kayak datang sabah go and preach. Tangdi day Saudi. Kayak ni sabah lah. Tangdi tujuh ini saya bela. Go and preach. Gambar itu sama saja. Norok ni kok dah nama saku. Nah. Sam ni kok saku. Sam ni kok saku. Sam ni. Haleluya. Next word. Kita tu. Kayak ni bus kanggo. Bobo takuk abang norok no wan sugi naik di. Sengle sak baik tang lukmano kenamano sayagui tongi manja. Yes. Council ni council borok no sikiri sapro klien piagir hotka. Yes. Borok no satok na lama mandia mazak dia. Tapi ke ahang mano nugui lukro kai keno nugui tongai ka. Oh hawa nugia samung ni bising teri hamil zaknai a borok ni umur nokha bisi berisi laika. Problem. Haleluya. Ini boleh terus ya kamu. Enggak. Borok tahu sasti baru togia. Tam nurut sasti lebar kaisa betul apa nenggat kaisa tam lana kaisa saya kelai bani. Borok pun saya lagi. Borok kamu saya ni belum banyak.
pertama lagi, tomok sibir lagi. Jadi sakara. 여기 쳐도 지수 누구 있어? 여러분, orang bahkan nonton tomok sibir selesai. Dia nonton bazar nari motor. Kering. Apa mau nari bahkan nanggung yang guna pun nanti bah. Nok tadi leader, priest. Hah? Baru zekai terus suri wah, kai tu ni kalau nasi sawo, hai pun baru kesek kena toksan dia. Kalau hitam pelega, jelo kai tomong lagi. Warning. Haleluya. Neng tomong lo apa hai ke? Tomong kerja ke pakai bantu metro. Dia kiri dong. Iya. Sosok lagi. Muni banyak. Dia jemput dia. Yogzagai khorjak kino. Bitor bai johon borok ni saki borok ni khani ifile khaika. Ake osai hakraro bai okra sakraro samano borok no khanar khaika. Borok omono khanaboi thansake kai ni khani hai kini suri sanka. Habai no bai tei bai te aro tongnai bebang no samnai osubrai. Neng kolak kekani bisik deh, ini seleng, ini cucu tahu ni kok deh, hai ini saka. Bunyi borok tamu sud belai jolizak geza. Borok tamu deh, ini ani shoge ni kok sablai. Sensani bugrarok bahasa baik ka. Ozorok bo kutung lai ka. Subrai te bini masih baik nanglanya Oke, betul. Jadi, aro advance all the incident yang naik, aro advance lo sejak. Bos aku sejak apa? Some number 2, verse 1 to sejak apa? Why were the nations so angry? Karena sebab sejak. Why the nation? Dini Peter bejono zolia, angkat tu dini berapa cocok lah kamu boleh. Haleluya. Zoli apa pun cocok lah nak. Tapi sebenarnya leader sahabat pula dia bagus. Angkau lagi tak? Sahabat sahabat nak berapa angkau tak? Jisu baik. Pada baik no? Possible tak? Ini Jisu ni mungkin kita sama kotor kerajaan, orang masih tu sama kerajaan, sama kerana tu saja yang kubah. Leader sro, apa anda sebenarnya leader saya? Kristo leader sro. Mana? Jadi borok anse leader. Mana borok by appoint aja leader sro. Haleluya. Sampai kanya bagai? Apa ini? Possible tak? Orang next time sejak tu. Tapi ni pak, neng masya senamani ni seleng kekar. Jisu ni hanya ni bagai. Herod te konti pilat borok bunyi borok by te Israel rok by tahun utung laika. Neng ni tan by ni muncung mabai. Sekang bayra asik ke asal khasa beri tamar no klaina teke borok utung laika. Hake tabu subrai borok sikri sokro klaimano nahati. Hake sendiri selang rok no hatori ini kok sariti. Hamruna bagai ini yak kolopi. Yes. Hake ini selang kekar isu ni munggai wan masih samung baik. Hawa nugia samung pelajarkan. Yes. Suri sanai baik kena. Borok utung lain ni aro hak beli saka. Borok bebas no kepala besar baik obat baik ka. Haki hatore kai ni kau saka. Haleluya. Praise the Lord. Itu sedang lo kau tak tahu. Borok tebo se panggilan ni. Emang tebo se apply ke bahasa lain ni semua nugo. Jasa yang sikiriza ko baru ni confident level kai jero tebo ke bang nugo. Awan bagi last verse 31 sentang no they
in this prayer, the meeting place so place out. They were all filled with the Holy Spirit. For example, they preached the word of God with boldness. Boldness is agi ke sao haipon tabung ke borok tei bo apply ke tei boldly kaiton ni pok no borok salai nani sebaika. Hallelujah. So amun babena saiman dei class 1 ni tu kake confident des sudana 2 ni 3 kake 6 kake 9 kake college PhD ketim confident hai dukna same kai toro pakai no जैसे का एग्जाम और संपास लुर तेबो सिनी कॉन्फिडेंट लेवल ते बांग लेवल आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया गबर में खाली ताबो कहम क्वालिटी जोलिने कैटेगरी इनखो ताबो सय काई दरो तो कैसे कैटेगरी फ्री बोला दाबो ना क्रिस्टो न सिनिनाय रो क्रिस्टो बाय फोरोंनाय रो ते कैसे कैटेगरी ताबो सबाय बाय क्या गबर में कैसे गुड थिंग्स ताबो नुकजा आव फारिसन पोरिलाय verse 32 नि सिन पोरिदि Boy tu kene rakun kha, kha bai ku bai khansa. Koroksa pan pini, tongmano omoro ani mangsi ni kaya. Kia bazani ja tongma dorate abono debak ni hinoi bekha romoi tonglayo. Yes. Subrai jisu hangai baza zak nei. Songkorok belai kha nan duoi. Piri tonglai kha. Hake kai to debak kai to borok debak no belai ke kaham klaika borok ni bere koroksa pano bial klaijak derei keto genang rok eba nok genang rok ber agrok nok halwaye arang nok tubui songorong ni yago khayo hake jani janan ma dorotei arang no bangta ke relayo no problem gerei borok bisu ko dugzerlia yes Haleluya. Haleluya. Agi kyo to jani sapra ja ngi to layo. Tabu to kam khali ga borok jani jana no phangbai ja. Kaisa jaga o bera phaiya. Mane chongkhorong ni thani o bera phaiya. Nge tabu joto equal jaga som phaiya ke bo gana ki ko gere ni gere kya. Nge borok jani jana mate tam khali ga bono. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. So amni bagi ro Jepru Kristus sopayo borok coba lainnya a unity azara sopayo. Amen. Amen. Borok terdan jaka terjaga kali deh. Kia wakai tu ni bagi tam kaya borok halka tubuh rupanya. Haleluya. Haleluya. Kai tu hari balik, kai tu kingdom ni balik. Tambong leh tu, yang mau halang tahu. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Kai do kaham. Bin kai do ma. There were no needy people among them because those who owned land or houses would sell them and bring the money to the apostles to give to those in need. Je nangai rok no coba lainnya ni bagi hai keba joto. Haleluya. Equal jaga sopai ni bagi borni positions borni rangri mane tamai sompoti no phalai kasi jaga to phaiya te abono borok share kalian ni semoro nobo. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Take ese incident yakarman bishingo bo jepro kai to ni huno aba hakin yakar lagya abo senta bo jaga poriman bishin pindugo. Amen. Amen. Pio duita bekharo ni kasi bipot tong piru. Orson verse chapter 5 pori kinugo. Ananias te Safira ne. Okay? Ananias te Safira. Baru ni kita mo duita bekha. Decision ke baru kai to ni nara ya. Ya apa purong gage niji ni bonaraka. Mana duita kelai kita. Taburong ni mo ani kai to ni. Ni an select lagi ya. Awas ciri kaksa kai to ni yo te kaksa ani nara piru. Tabung kaba hai ni borong mana au orang ni lo pori na Piaba orang motor ko pori te sila ke pori Piaba Anania nei borok koroksa tanggo ai bini fikik engka sapiria bo borok ni sampoti kisah tongmani baika yes hake aroni ram kaksa naragai te barano somporok ni yago berbaika
Arang narak mano pihik sawi manjak se. Pitor bono hai ini saka. Oh Anania. Tang mungkin sojan no ini kau haluwe ketok palma rangi taksan narai. Kalau ketano kok bakal sapi deh. Hanya sini abo ini ya tiba. Pia palai baik kok arang ini ya tiba. Hakita mungkin oma hai samung kalai na kacung langge. Neng borok no kok bakal sama kelaya. Neng borok no kok bakal sama kelaya. Kai no si sama kelayo. Kok nama logi no Anania bedak sakit kelayu ketika. Macam apa gitu? Bedak saya kelaju si bos ya. Bos bedak saya kelaju masuk. Haleluya. Haleluya. Ayo bedak saya. Pakai apa no? Kau bedak sini. Bedak saya kelaju nada. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Lagi kirima singsau zagawo. Peter tam explain kagak kerari. Neng zaga phalan soalnya sekamu gini ya tiba. Neng tam sabri balik phalbo. Neng phali pai jeranggo. Bini jamu dongko. Neng apa kaya neng rupaya betul memang hamle. Neng tam ini silai kagak apa kaya jadi balik ni. Kaya jadi balik bu no. Miji ni balik bu narabu. Result tahu kah? Bedak. Haleluya. Haleluya. So apa ni bagi no? Jengorot serengkat naik kamu. Bebas nos ciri tomar sabun sabun tadi sabun bilang selai kain tadi. Kamu putri tak kita. Kamu selalu ramai lagi. Haleluya. Haleluya. Oh, ana niya stay Safira borni problem tak mungkin. Borok kain tu no, belai tamai light di kena lagi. Betul tak? Mana tamai salai. Jangan apa hai tu? Ini kan mil kan apa hai kita lagi. But kain tu apa ya? Bos serius kain tu sih. Haleluya. Bos cunu belai hamsa. Amen. Tahu Jeffro kain tu hari apa ro? Abo kain tu geri ini tu hari tu yang fadil. Belai bukan sutra ke yang fadil. Tapi mana Jeffro sengketa tahu mai sarjago. Belai tongku salah je. Aja Jeffro bagan sengbu kita kayo. Belai tongku kai lah yo. Nanti berthai mandai. Aja kita sahaja ke mai man pilai seng mon. Katung kazakan seng pun kelai lah yo. Mai pun kelai lah yo. Same konsep lo Jeffro kai tu tadi apa lo? Kai lo ni aru ni pai mana apa? Left kabaya blessing. Abu no saibanin neng yang terdi. Alele kai tu saya kalau kenapa apa je? Ready siapa? Kamu haya sutra ke kai tu ni kasong kable kai tu orang yang terdi. Aru berkah kai ni kai tu berkah lagi. Result tam nuka berdak sekalai kan isam. Kalai sih dah. ठीक है. Awang yang berpuan nanti. Bihi gua ada tak pai sampai ya. Bihi gua. Ya. Tidak. Patut terjadi so. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Tapi mana tadi awam bagi do jeng all kai doro nukum tambo dia Christo semua siapa lo kalek kelai lah ya. Tam kelai ya. Kasi jeng gereja kan normal tam nuba. Kita kalek kelai lah. Agar lasima sisa enggak. Ready. Lupa lasima sisa lihat ke solopan sana. Ya kalau apa haya? Ya kalau mau willing listen. Abang ni sembahkan cuma berai lo, musuh kita nak kamu kait tu clear ke reklam ni. Ini tu pakai tu keris ni. Haleluya. Haleluya. Kait tu ni nangnya le, ni sekai tu nang lo. Haya haya. Senda kait tu nak kait tu senda nak. Sungkai. Sama nak. Sama nak. Ada tu je nak tu dah nak. Bukan dah hana dah, nak hana bukan nak. Bukan. Haleluya. Haleluya. Nun nasihat non nasihat non nak kamu.
Busi dia harus serai ke. Ini kemana borong langsung lah yo. Oke, apa kaitan itu apa tadi? Tamai wahan siasa nama kan? Musuh kan pakai musuh kerja apa itu langsung lah. Ini apa yang kita kemana borong absent lah. Tapi absent lah. Kaitan itu sih important sebenarnya. Yes. Haleluya. Haleluya. Excuse. Isa TV di sini ada apa? Yes. Ada mana? Payah apa? Some Monday di sini saya kan di dalam office, nol busy gila. Ada mana? Sunday ke relax. Relax kamu enggak? Justru kaitan itu apa sih relax? Kaitan dari mana no? Daily no hoy bulan. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Nong yang pernah selesai nana kelayu kami ini. Bahaya nana, orang kan lagi di semua. Binia duk orang bos malam musuh zaman itu. Ini kalau dokter mau terangkat, sebaiknya, hai baiknya. Ini problem, asik ke bawah orang kan dengan orang lain kita tahu kan sih ini marah kan. Betul salah ya. Sih. Ke borok tam tidak. Problem seperti ini. Tanggai, dia no important orang mana, apa no riang mana bagi. Haleluya. Kalau di live tu, mas kaisan selesai dengan baik company. Akan pakai tu di kom selesai dengan baik company, tapi pokok company baik cek lain ini. Yes. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Dia mesti kesenangan tu bulan apa? Wah ya lagi pakar terlalu teman tahu tadi kesenangan. Bayo bilang hai nak kuilah tu perlu orang komplain dari ke sopa yo. Dia ni sopa jangan semia. Nah awal ni sebut apa ni pak? Nah rezon tak pilih bro. Bro sudah apa? Nama bro. Nama. Jadi tahu bukan ngasih ni pilih kesan kau aja lo. Berislah juta mak. Haleluya. Haleluya. Kan lagi tu naik. Sekarang kamu tajam kesan tu le. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Sistem masih ada je pula. Faidah bu. Tak lu menerima sudah. Haleluya. Amen. Tangga. Yes. Baca itu. Kemo berkontrol tak kerja ti. Kaidah bersini kerja ti. Amen. Haleluya. Haleluya. Ani kok tak kerja ti. Ani kok kerja tak mulai. Maybe yang saya sama di domi mana. Nanti mulai saya nak kerja kan ke? Blindly yang berita sedih. Kaidah lu tak bisa. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Kamu ni berita muka. Kebang mat, war masing sebelum terlalu uzakkan. Je mistake lagi ke mistake emak pada pelati kia. Je soyo tahu lagi apa? Healing receive lagi, blessings receive lagi. Allah kerika. Haleluya. Haleluya. Sensasa. Aw, orang baik reject pelajari kamu. Leaders orang reject pelajari kamu. Sasa yang tadi kamu. But orang Kristo tahu ni bapak ni atau kamu sudah high level, heavenly dream semua. Haleluya. Haleluya. So tamu kamu ni kore verse 17 kore di. Chapter 5 verse 17. Afro asai bokrok by. Para betul kore di. Sampai. Afro asai bokrok by. Sadukai good ni bini logi songro. Songkorok no belai musma by. Mungsak banyak ni kakongka. Bukan boleh. Bulan kata poro sobar sob lagi. Hyper reason mantan liya. Pasti dia bagi. Yang kali di mana tahu tak? Ayo kan? Mamu kan? Colo. Praise the Lord. Praise the Lord. Sentam lo kau jaga wo. The high priest and his official who were Sadducees were filled with jealousy. Sangat jealousy. Musuh lain bani. Yang Peter no domo ruida kaya orang apa? Peter betul no? No Dewisha Jisu ni mungkin use kaya. Dewisha no Jisu ni mungkin ya Krishna. Dewisha no bini kongres kana. Ni domo ruida yang orang bani. Orang tu domo ruida kiri orang ni tahu. Agi se domo ruida yang kiri ka. Lain ni Jisu bayi ni perlu domo ruida boleh. Bos sekarang bos siapa orang aku berbus. Karena domo sekarang dah ya apa betul mo. Kan tu sesengka, why saya? Why come? Tahu le, jelo lo sol zaka,
Ola Romi Romo Rozaka, Hyper se, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हालेलुया, बढ़ते रहेगा संग तेरे, आई ना ब्लैक रिजॉर्व तो ना कैसा, रिजॉर्व है ना वो समझ सकते, हालेलुया, ताकि कबाब को सन रिजॉर्व आते हैं जो ना लाया है, कबाब ज़रूरत नहीं था, कहाँ के जिशु भाई हालों करे, बुई भाई सिमी पाला जो तब पहले बस आए कि बुई के हाँ काम के वाशिप का जब लोगों को उसने बोलो के नाची को mana gini har kuno mood segeri ko sai si mai jata na worship kan puila sai mar lai gran kai ni ko jepro bebang thing ba yo masala ya pa kar masa tabo sung masala yo ai pa am te ko bang khai le ni ta ba tabo ke kai ni ko sung ko bang khai na na puila sina na hai de bala hallelujah praise the lord sab jealousy ka Osero. Songhoro. amor hai sing sa sa di ba kai ni no sa Kai ni sa. mana kai ni song sa ai Israel bos ni hai normal leader di ba the thang kai ni spiritual leader so se sab no jealous choi ki thang ku boi kam lai ke tong ne ro one of the name six mini thanga bo mo simi par leader to mo kri kya kai toro halo kri ni ta bo social halo gna aba hai leaders ro no ko tam na kya jealous na jealous kan sama similia boro ka tahu lama na itu lagi boro no mungsai mungsala mak lagi nai kaya boro dor sari lah kita bukan mukanya lagi kan boro di 18 boro di borok samharok no romui alam no sokha tahu ke lagi juga so lagi betul sih lah ni wajah so ini lah aku dewi sih senang lagi so lagi kak next boro di tamu ke akhoro subrani swari proksa alam itu gelam kyok kaya Ake somhoro hataro telanggei hai ini saka tangdi nok thoroba sawe alama ketaldi beba kokno lukono saudi haleluya powerful verse langsung normal de pore pai da tamu jelly tikai ya pola haleluya angel kamu kasih pandai pore di tamu ke akhoro subrani swari proksa alam itu gelam kyok kaya ahoro subrani swari proksa dulam kyok kaya haleluya tamu ka hake somhoro hataro telanggei somhoro no hataro telangka yes next tangdi nok thoroba sawe alama ketaldi beba kokno lukono saudi haleluya tadi nara se khai to lama kuboi amu thansa ko ko dan thani saudi amu thansa kan la haleluya oto maka hampun dino thansa kenya amu pizza na lai job ri thani somenya na lai apro to jisu kristo bini baron na pai nai haleluya brum kai so siba hai mi to ma bai a ta tam ko kai ko maka ham khana ro sam khana ri nai haleluya praise the lord amalan saudi thani social media tongo at least I am people sadi tobo khana situ borok ga a zara to jela tongti mobile bela khane par save kare direct tam flagya Suani. angel flagya okodi thani no je khai na okti thani sai borok lo to mata am thanza ko to thani sai hallelujah praise the lord borok lo ne jela sobai maro but jel ni para suru sebai jaya odino hai borok okori phaiya hallelujah aba hai sungsari talak gerei dana sobi manani tadi sungsari talak gerei dana sobi manja dari sang pyoksa Kristo ang pyokka ang pyoksa kaki lo tamai amen kenapa soma la sobi ke hai kono os soma zora okay sobi doli man liya hallelujah sorry takya Por the next word. Come the last. Just the mother of 21. somhoro okongno khanaka hake asiri nok thara habui prengkha Hallelujah. Tamo Yesus por bidi. somhoro okongno khanaka hake asiri nok thara habui prengkha. Let's go to the temple and give the people this message of life. Matanzak ni okok no thani saidi
Tang mala ate pol bisino ta kono buziya ko saimenya ko tongko. Ngan tabu dagi kasabo suari. Dagi jamre sabo Samharok. tatangka. Tangka. Haleluya. Pada pirika. Omono kok kenal dan kok kenal ya. Nengle. Yes. Apa hai kelaja tong. Yes. Handi Saudi. Piridi. Yes. Amo tangsa ko ni kok no. How duty. Amen. Amen. For the next. Council putum lanya bagai osai okarok by bini logisong bebak judai okara sakrarok no rika. Hake aborok no oro tugudi menei borok alonggo borok roka. Yes. Sebugrok ayai comorok no alonggo no paidia. Hake borok councilok ipilei hai menei sawit narika. Sen alonggo payai no paika. Aku jar ke beradza. Duglang grup murid nairok pasaza. Kia duglang kyogui sen bisinggo roksana fana nugia. Bukan sini. Itu kenapa? Tala berza. God ko burung dus kanggo. Aru lise borok no pyogui tu paika. Haleluya. Nini bus kanggo burung problem tonggo. Ai pada saimandi. Beban problem ni nakai to borok apply ke. Ji diri telang lai. Yes. Amen. Amen. Ama kai mungsa problem gereja sini bagai. Seno meseni manai za. Because we are belongs to Jesus Christ. We are the family member. Boroni. Amen. So saimandi. You are protected person. You are selected, chosen one. Nenggalai special. Take authority dalam porok se. Nengke boleh kirina nangriya. Haleluya. Kirina nangyaman tangwala jadi sama dia. Awalnya borobin tentang kirina nangriya. Nol kebeng unai rono tu tentang kirina ni nangriya. Sadar kirina nangriya. Mol brum ni. Subanai. Ada logi tu. Sorgoni. Hazar. Suari. Ali lagi. Tunggu. Sabu subat dino. Sorgoni. Ini nyanyi bagi ko promise pelajar bela. Yes. Ayo bela. Psalm number 91. Boleh lah 4 second. Kalau kata Psalm number 91. Verse 11. Tang ninin ba? Bo bini suare rok ni bagai tolnai. Ni thangai cut pai khani rogo nono bolna bagai. Itu kenapa? Sabar rono. Orle sorgone suari khorosa sena. Or tamisa. Bisa kosobe. Suari rokno. Single ya. Kebang mak. Angels misal. Sabar ni bagai. Tangla supply video bebas zorono protection renani bagai. Amen. Tadi sorgoni hazar. Suari rompai. Hidup zakai. Kaitu bisa se. Ani bodyguard. Sorgoni suari si. Amen. Kamu sin bodyguard. Sorry. Nah, saksa mamul indra itu aja. Mau bodyguard kaini si sorgoni suari. Yes. Haleluya. Sorgoni suari tambah selanjutnya pak. Kalau kayaknya dibagai. Sabono. Kain tentu puni borok no. Sehingga kain tentu besar. Sabtu ko. Haleluya. Lawa tang muli kuma tomba. Terus sahabat itu coba zaman ini tahu borok suara bagi nabe. Sorgoni suari dan selanjutnya. Nono ano. Coba bagi. Yes. Amen. Amen. Tong Yes. Tang mulia besar. Haleluya. Praise the Lord. Agak borok tamu kan? Alam bisingo dial bisingo, nah itu gue manliya. Tanggai, sih, jadi lakon sob dia ada nggak boleh nona sob itu nanti dia berkom tadi. Haleluya. Apa med Peter, borong direct saka. Poli 29 no. Peter by te chompor kai kri saka. Sengkai ni kok semak nanai. Borok ni kok ya. Bukan boleh. Sengkai ni kok semak nanai. Borok muni suni kok ya. Tadi. Kai ni kok semak nanai. Borok muni suni kok ya.
Hallelujah. Hallelujah. Borok no respect sirdi, borong sirdi, borong di pok kena tak kena. Hallelujah. As the borok isa bang kau kena respect borong je. Okay, apa kau naik? But bini kau nak kena ya. Kau kan sama ni kena naik. Hallelujah. Borong kau kena mana borong yang nasl lah jadi sama dia. Ang borong naik respect naik hamzah naik. But kena mana kan sama ni kena naik. Hallelujah. Peter semboro no oh ajar ni leader no sahabat yang jam le. Tapi kau nak jam le. Borong ni zaman kai respect borong memang rito mo. But kena mana kan sama ni kena. Apa ni bangun bunyi sila jual aku pungu. Hallelujah. Nengkai tu ni kena mungkin nengzot tu respect beri mana. Nengkai tu ni kena mungkin nengzot tu hamzah ni mana. Jadi perlu borong ni kena apa sih walai layu. Oh pandangan lah ini sabla, bawa ini sabla. Jadi mana? Praise the Lord. Sempu yang orang muka, borong tamu kan jelas hari sana. Tang mana borong ni kena, kai tu ni kena ya. Borong tamu kai tu ni kena, ke borong jelas lah kamu, kai tu nasi praise lah, kamu yang apa borong itu sabi tu kau. Hallelujah. Ini kai tu ni, Yesus ni Mumbai hanya kamu, Yesus ni Mumbai samusaka, Yesus ni Mumbai kemana blessings. Borong receive kai tu, kamu yang apa borong itu, kamu kai tu ni menolak sana sebelah, artam saya sana kamu. Hallelujah. So apa di bawah ini Simon di nengkai tu ni kena ke, ni kena wo special look saknai. Neng borong ni kena ke, walai mung sampai ni sampai dai, nasler ai mung jealousy, haidai no haidai. Sadi ang borong baik kere. Ang borong baik. Angkai tu ni si. Angkai tu si kena. As a borong kisah be, ang borong no, respect borong right. Kenapa ni ke? Angkai tu ni si. Amen. Hallelujah. Amun bagaimana kalau borang kau wang suplai ya, betul kim lah ni borang wang suplai ya. Borang dah 33 wang. Kau nak kena boy, kau nak kena boy kau sil jol jagai. Kuku tak suka. Kuku. Dia cakap borang. Tung pelazang man. Kau nak kena boy kau sil jol jagai. Kuku tak suka. Akhir jom borok no berthana bagai kakak. No kalau boleh, soitan nak mung tamu. Hopla ni, berthana ni. Tekun samudra bini. Asal kelai mana kau? Hoki mana, berthani mana, sokong mana. Borok bertang lagi ya, berthana ni maksud lagi ya. Ke soitan ni, hopna ni, berthana ni, sokong mana ni. Enggak borok tak berthana thani jom borok bokeh dah guru ni masalah. Hah? Borok je aina tu itu layu, borok tak berthadi. Abang tu lain lah borok. Borok sudah berthana bagaimana itu lain lah. Borok je aina pergi itu layu, tak berthadi borok. Abang pergi itu lain deh. Ini yang tak berthana bagaimana sama saya juga itu lain. Borok belasra. Jadi kalau orang Kristen kata memang kau siu yang tamu ke? Against sin. Hallelujah. Piaba borok berthana ni bisnis no naiman lalia. Reason kami ke ajar hote koroksa Farisi ni kau bini pun mungkin Gamaliel. Okay, Gamaliel dam saka. Apa hai tu bapa borok payah. Jika kai tu ni orang ke wo uri kemaya. Kai tu ni ke wo kesau. Borok kai tu dia kai tu ya. Apa sentuh tahu bisnis naimalia. Borok ni yang dari sini. Kai tu ni ke wo kesau ne. Kai tu ni ya ke ba. Kemaui tangan. Hallelujah. Verse 39 purni. Bini kok tam sejak kau. Kia abo kai tu ni ke. Borok no macam si manglak. Betul lah. Borok kai tu baik kano. Nalainya toko. Betul lah. Tomo kai tu ni ke kau nak kau tak kering biasa ni. Kai tu ni yang kita mulai tu pun sauri sampai ni. Hallelujah. Namun neng sadi kai tu rota dah sungsaro. Neng kai tu rota sungsaro. Neng save nak ke bang kiri bas sungsaro. Safe and secure. Amen. Hallelujah. So borang pun kelaiman liya, agar borang ni preaching, beremba, dia beraf narangka. Hallelujah. Ini asal apa hakim pir zaman bagino. Ini ani tadi apa tu makam sampai ya, deh ini sedap apply position. Amen. Dia borang krosan dah tu sehingga sesuatu sasawaya. Yesus Kristus ni jadi aku apply dah tu sih. Amen. So tidak asal mungkin asal teh kalau pasti tu tak lagi lah kan.
Mana mana ke sana yang sosial. Yes. Pasal apa? Yes. Aku pada ini kesudah kalau pakai pasal aja.